Twigwaneho agize iminsi atavuga sinzi aze kuzamuka rwose aze kuduha mwiriwe. Turashimira abantu mwese mumaze kuhagera. Mu by'ukuri mwagize neza kuza gutarama. Sindamenya amasaha uko turi bubize kubitunganya. Gusa turagira ngo tubabwire ko no muri Noro naho bakubise umwanzi bamuha nyina, umugani wa mugabo ngo babahaye ibyabo, nabo babakubise babahereza ba nyina. Ubwo nahagana ni muri Pinga, hafi ya Pinga winjira muri Warikare, aho niho babakubitiye. N'ahandi baberekeza muri babarojeje mu mashamba kuko imihana yose bari bafashe. Afande Ntare Batinya yabakubise arabashorera rwose abageza kure. Mwabonye ko General de Brigade Jimmy aho yakoreye imitingo uyu munsi ababwira ko yabahabije rwose. Murumva ko uduce twose twari tumeze neza uyu munsi, twiriwe neza, hiriwe ari amahoro. Ingabo zacu aho ziherereye hose ziranywe morale yuko zakubise umwanzi ahababasa. Bwana Nzarukarisha sinzi namba wakubanutse cyangwa namba mpereza ko-host mugenzi wanje ijambo, namba uri hafi wafungura kugira ngo tubashe kuganira. Ndabona Uzarukarisha ari tayari, wafungura mikoro kugira ngo nawe ubashe kuganiriza bano bantu kugira ngo tuze gutanga imyanya abantu babashe gutarama. Urakoze, ndibaza hano ko munyumva neza. No, ni 10% turi ko tukumvira. Okay. Ese hajya ijana ku gihumbi. Okay, murakoze. Patriote ngo yaravuze umunsi umwe ngo mu bihumbi 290 na kangahe biramushanga aruharareka. Nawe amaesa 10% n'igihumbi n'ijana ku gihumbi. 100% yewe. 100%. Hano Boston azamarangiza amagambo yose, numva ko ejo gusuhuza abantu twabirangije, ahubwo insanganyamatsiko yacu Cyuzure yayivuze. Hanyuma iwacu nuko byagenze, ejo Boston amaze kuvuga umwanya wo kwizihiza independence, abiwacu bari mu myigaragambyo berekana akarengane bahaye bakorerwa. Murabizi neza yuko n'ubu muri no minsi hari ibibazo by'inani by'akabumbu, nk'uko Cyuzure yavuze ati mu gihe bahabirenza za champagne Kinshasa, iwacu bari mu bibazo, indege kuzirajanayo gutaye umuriro, kuzica abantu. Iwacu ntibagira inzira, ntibashobora kuva mu karere kamwe ngo baje mu kandi. Ni ukuntu iwacu hameze. Ejo twarabivuze turavuga ati nta mpamvu yotuma twishima kuko turacyababaye, abacu ntiturabashingura. Ubu rero kwishima kwacu sinzi ahantu kumva, kandi ndibabuza wenda wishima kwishima. Ikipe y'igihugu ni ikipe y'igihugu nyine, ni iya Kongo, ariko mu gihe ibyo ikora kandi bisa n'ibirimo politike n'ubundi, kandi tuzi neza ko iyo politike ari politike mbi ihaye twikira abacu, yadusenyeye. Izo mbaraga sinzi aho twazikora kugira ngo wenda tuze gufana. Kandi noneho nubwo itoba iri muri iyo politike, ese ubundi bakubwira ngo genda uje kurushinga intsinzi usize umurambo mu nzu, kugira ngo ahubwo abandi bari bateguye kubyina iyo ntsinzi bakagufata mu mugongo bakakubwira ati nta buryo bwo kwizihiza iki kintu, nta buryo bwo gukora buno bukwe, ngira ngo muzamubibona no mu buzima busanzwe
iyo habaye ikibazo bene iki ngiki cyo kubura umuntu, nimba hari ibikorwa byari biteganyijwe wenda by'amateka by'amakwe barabisubika. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero iwacu twebwe nta mwanya wo kugira ngo wenda tuje kwizihiza ibyo ikipe y'igihugu yakoze, nta mwanya dufitemo. N'iyo independence nta mwanya dufite. Iyo independence twebwe sinzi ko twanayihawe mu gihe abatwica n'ubundi batubwira ngo muri abanyamahanga, mugomba kuhangara mukava ahangaha. Iyo independence rero ndatekereza ko wenda tutarayibona, ariko kandi bitewe yuko twayihawe turayifite kandi twarayiharaniye. Rero abashaka n'ubundi kuyitwambura ntibazabigeraho. Boston yababwiye amakuru biha biba, kandi n'ubundi biracyabageraho n'ibindi bikomeye bisumba biriya. Intambara imaze kubananira, ibageze kure nabo ko baricuza. Ibaze mu cyumweru kimwe bafashe abasirikare 900, ngira ngo mwese mwagiye mubibona. Ubwo nabo ko baricuza. Aba batari mu Rwanda bakavuga ngo musa mu kuvuga ngo muzarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Ese bo bazarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma? Ndavuga ngo ku ruhande rwa leta. Ubwo rero niba bari ku mutonyi wa nyuma nabo, natwe ni ku mutonyi wa nyuma. Ubwo rero igihugu tuzagisigara umwirare. Ariko ntekereza ko nizera ko bitazagera aho ngaho, kuko n'ubundi uharanira ukuri, urwanira ukuri ntatsindwa. Bizotinda cyangwa se bigatebuka, ariko ukuri kuza kugenda ukitonda gahoro gahoro kwagera igihe kugatsinda. Ibi ko turatsinda, kandi gutsinda tiduha dutsinda kubera ko dufite imbaraga nyinshi, kandi duha dutsinda kubera ko dufite abatwumva. Tiduha dutsinda kubera ko dufite ibitagenda, ko turatsinda kubera ko dufite ukuri. Ubwo rero abashaka kutuvutsa ukuri kwacu ntibazabigeraho. Mu minsi ishize twarimo tuvuga ngo birakomeye, ariko ukuri niko kwari gufite ukuri kwako kubitse n'ibya bindi mwabonye. Abatangaje bakavuga ngo barayifashe iminembwe, ntibayifashe pe. Byarangiye nabi baciye mu maboko, ntibamenye uburyo byagenze, kandi abari bahuriye kuyifata bafite amagare n'amafarashi, bagombye gukora uburyo bose bushobora kugira ngo bayifate. Ariko ukuri ntikugira intwaro, ukuri ntikugira kefu karuguru, ukuri ni ukuri kugira imbaraga kuruta n'intwaro. Rero bavandimwe, nicyo dushaka kuvuga ngaha kuri uno munsi. Rero nkaba mbahaye karibu mu kiganiro. Murakoze. Murakoze, nubwo utanyegereje ariko nanjye ndabiyegereje mwese. Ndakwiyegereje we nuko tubana hano. Hari umugabo wacu yagiye mu kiraro agarutse ntibamwegereza, yamaje kwirubura muri ndi kanse ngo urugo rutakwishita umushitsi si urwawe. None tuzajya twiyegerezanya. Sawa, murakoze rwose. Tureke gutinda aba host n'abakohoste mu magambo, dutangire duheze abazamutse umwanya, duhereye kuri Engineer yaje yazamuye ukuboko kare, akurikirana na Kivogero. Murakoze. Ariko agenda abona ariko mu barise na sinzi wo kuhamubona. Niwo afite mikoro ni naho. Engineer wakumva se? Ari kukumva ariko ngo karakubona ko uri mu barise na, ariko nta kibazo bibaho. Karavuga? Karavuga. Ndamwumva pe. Nta manuke yongera azamukere. Engineer wobanukaho gato ya ugasura ukazamuka kugira ngo tukumve twese. Yariko arasana n'afite network itari nziza. Kuko na kare ariko agomba kabanfasura kandi kagaruka. Mugenje nyera kiri kwazamuka, mureke mbakubita indi update yihutirwa. Hano naho muranyumva? Yego turakumva. Nari nakuyeho wifi kubera ko mukanya ngiye gusohoka kugira ngo bitaza ku. Okay, sawa sawa.
aza kuderanje. yagarutse Na n'ubu ntabwo uranyumva? ubwo ni ikibazo hagati yanjye twe turakumva neza, we komeza niyihangane host araza gutegera abandi okay nakomeze nta kibazo nakomeze Okay, reka tuvuge wenda amasegonda makeya ariko ndahombye kutamwumva pe ni ukubasuhuza. Ejo nabaye kuri space gakeya, ariko ngera no ku zindi umwanya mutoya mbona nta mwanya mfite, ndazisharinga nza kuzumva zarangiye. Hari space ya Patriote bahuriyeho na Nyiringoma batangira gushamburana, nayikurikiye numva harimo Ntigonza arimo aravuga ngo urebye ni nawe wasembuye ibintu byose. Ntigonza yaravuze ngo kuva kera kose ngo nta kibazo ngo Banyamurenge bagize, ngo ibibazo ngo byazanywe na Kagame. Nyiringoma turabeshe, Kagame w'ejo bundi ateze intambara za Murere niwe wazizanye, abantu batwika vote ni Kagame wari wabiteye. Naho impaka zatangiriye, baramwataka barashamburana karahava. Noneho nibwo yatangiye kubabwira ati rero ngiye reka mbabwize ukuri, sanze intambara mu Rwanda ngiye watariyo ndwana. Ati nkurikije iwanyu ibibazo bihari, ngewe ntabwo nashigikira leta ihari. Ati nakwemera nkarengana n'ubwoko bwanjye. Ati n'ikintu kintangaza kinyereka yuko nta n'ubwenge mugira. Ati ni gute abiwanyu bari mu bibazo bataka babura n'umunyu, ariko mukaza hano ku space mukirirwa mubacunaguza nkaho kubura umunyu ari ikintu cyiza. Ati nkaho mwagiye ku ruhande rwabo ngo mwamagane ibibi leta iri gukora, ahubwo mugashikira leta ibibi iri gukora kandi bikorera bene wanyu. Arababwira arabamarira, ndavuga ati kurya ba bantu bikora ibi byose baba bazi ukuri kose. Nicyo kintu nijye somo nakuyemo, aba bantu bigiza nkana ukuri kose barakuzi, nta na kimwe bayobewe. Niyo mpamvu burya umwanzi wo mu rugo agoye kuko abazi ibintu byose. Umuntu w'umugabo w'imyaka 90 arimo avuga ngo yashatse muri 80 na kangahe, akihandagaza akavuga ngo ibibazo ngo Abanyamurenge ngo bafite ngo babitewe ngo na FPR y'ejo bundi. Ukibaza intambara za Murere zirukanya abantu zikica abantu bagahungira mu Mushasha, bamwe bavukiye mu Mushasha abandi bapfirayo, ngo izo zose zazanywe na FPR. Byari ibintu bitangaje nyine, ariko ubwo noneho yahise nawe akora indi, atangira rero kubabwira ati gushigikira leta ntibivuze kubura ubwenge. Ati mugomba gutekereza mukamenya ubwenge, atariko nkurikije ibyo muvuga nta n'ubupatriotisme mufite. Ubupatriotisme buhera mu nzu mwanyu, ntabwo nyoko yaba ari kubunza akarago ari kurara mu bihuru kandi yirukanwa n'iyo leta ngo uvuge ngo leta ntimwemera ariko wowe ngo urayemera. Ati ubwo ni ubugoryi, ni ubucucu, ni ukubura ubwenge, nta bwenge kugira leta. Aravuga abandi baza kumwataka, ariko nawe yakoze space yavugiyemo amagambo arambuye. Hari indi nayo yabaye ijyanye n'imikino, ariko nkibaza, nabonyeho babijabo, nabonye ba Nyangakagara bari kuvuga ngo imikino ngo ntahure na politike, ngo bagomba gufana Leopard. Ubu hari ikintu na kimwe kigomba kuduhuza na leta ya Kinshasa tukanezeranwa hamwe uko mwebwe mwanariza? Iyo bavuga independence ni ukwishira ukizana. Mu Minembwe ntago barimo bafite kwishira no kwizana, ntabwo bafite libre circulation. Murabona actualité iravuga ko hari indege ebyiri zarashwe n'ubundi zazigiye gukora amabi, bari mu gahinda, bari mu myigaragambyo, kandi umuntu yigaragambya yishimye. None nawe ngo uri ku ruhande ngo rwa Leopard ngo uri murishima. Ngiye ni understanding yanjye,
nubwo ari akabumbu ariko ntabwo hari igihe cyo kubabara, hakaba n'igihe cyo kwishima, hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo kubyina n'igihe cyo mbese buri kintu mu mwanya wacu, buri kintu kigira umwanya wacu. Ikipe nubwo ari iy'igihugu idafite parti politike iherereyemo, ariko bitewe na situation turimo, uzi icyashimisha wenda bigatuma njya no muri iyo stade, bavuze ngo iyo visibilité ihari y'ikipe iri kugaragaza, kuko iba iri ku ruhando mpuzamahanga, baranyemerera ngende na pancarte nyishire mu kibuga aho abantu bose basoma, hazazindi abantu bajyanye Washington, nkayishiraho isi yose kareba icyo gihugu kirimo gukina ibiri kubera iwabo. Aho ngaho najya mu kibuga rwose ngafana. Ariko iyo visibilité ijya kugaragaza igihugu ikakigaragaza neza, malgré kirimo kwica abantu, kiri kohereza amadrone n'indege za buri kanya, cyarafunze abantu bamaze imyaka bari muri gereza bafunze badafite libre circulation, badafite nk'izo twamuvuganye, hanyuma muri position yo gushinga kuki cyane cyane ku mupira ugafatanya. None se mubona iyo kipe ikoresha mvuze perezida bamuhaye ijambo yavuze yeze gute, mwabonye avuga umupira cyangwa ujambo kuvuga. Rero nta kintu uriya mupira sigira ngo ntabwo uri kuduhuza mu buryo ngo duhuze ibyishimo, kuko nta byishimo kitanye na Kinshasa, turahanganye, nta kintu cyagombye kuduhuza ngo tujye hariya ngo twishime, ko ntabwo ari umwanya wo kwishima. Niyo understanding yanjye. Abo umva ari abafana b'umupira, amakipe gufana ntabwo abuze umufana yandi, naho gufatanya n'umwanzi, mugafatanya bintu uko bitabo murishimanye, ndumva sibizi. None se mwumva ko ari yo kuri side yanyu? Ntabwo ngiye ko mbitekereza. Murakoze cyane, dukomeze tuganire. urakoze rwose, uranyanganira ni akantu gatoya ni mu modokari. Abavuga ngo umupira na siporo nako na politike ngo ntibihuye barabeshya. Nimba hari ikintu kibamo politike na siporo ibamo politike, biterwa na politike iyo abapolitisi runaka bashaka kwizana. Murebe nk'ubu nyine Russia ni igihugu ko kirarwana na Ukraine, kubera ko aya mapuissance yandi adasigikiye Russia, nta kipe n'imwe yo muri Russia igomba kwitabira imikino mpuzamahanga. Kubera iki? Nose se umupira nk'indi yose, iyo ni politike. Politike ihari bahesheje Russia, kandi hari abakinnyi b'aba Russia bakina mu ikipe yandi y'i Burayi, ariko nk'igihugu Uburusiya ticyemerewe kwitabira imikino. Iyo ni politike. Turebye muri Cote d'Ivoire, muri Cote d'Ivoire harimo intambara, igihugu cyaracitsemo kabiri, ariko bakijijwe n'iki? Bakijijwe na football yabo. Ba Drogba, ba Kolo Touré, ba Eboué n'abandi bariya bakinnyi babo iyi generation ivuyeho, barahagurutse bahamagarira amaparti yose ari kurwana, bayasaba ko yohaganira, bayasaba ko yahura, baravuga ati umupira wabo ni ukubahuza usumba bitandukanye. Ariko twebwe umupira wacu nabo b'abakongomani bawukoresha nk'aho ari agashami kandi ka Chilombo. Iba bakoresha muri politike yo gutandukanya no kwamamaza ubwicanyi bwa Chilombo, ntabwo bawukoresha muri yo bwiza bwa siporo bwo guhuza abantu. Icyo nicyo kibazo, niyo mpamvu tutagomba gushigikira rwose Leopard. Naho igeze sinyishigikiye njyewe, nubwo ejo yotsinda Ubwongereza usibye ko bitazabaho, sinayishigikira. Saba murakoze, reka dukomeze tuganire, ariko tuje kuri sije yacu, tuvuge kuri independence. Se abanyaminembwe ba celebre fete ya independence, abanyendondo n'abanyarurambo niko bimeze. Nawe aho uherereye uribuka ko se ko uyu munsi ari independence y'igihugu? Ese independence natwe twarayibonye?
iyo independence hari icyo tumariye. Sawa, Kivogerwa aracyari hano. Ego ndahari. Kivogerwa naze gukurikirana na Boston. Ariko ngira ngo njye sintinda muranyihanganira ngiye kukinjiramo mfite umwanya muto kandi ntegere wenda uza kumvugiramo ndasabye sintegetse ndasabye mwakagira imana njyewe icyo nari nkeneye kuvuga buriya hari igihe imana yigeze igwanirira abana b'Isiraheli mbabarire mbivuge muri ubu buryo ikoresha icyo bita ngo ni ibipfu by'ibibwirizwa ngo barangize abantu ngo bonyine basubiranamo baratikagurana baramarana intsinzi irataha abana b'Isiraheli baratsinda. Icyo mbivugiye ni iki, hari ukuntu imana irimo igenda isubira muri abo bantu ubwabo bagasubiranamo. Icyo kintu njye numvishe ari icyo gutangirwa ishimwe. Iyo mubona i Kinshasa ubu nyine bafite amashami n'ingagujya kwa y'ibiti ntabwo bakigenda mu nzira imwe. Ubu Kongora ari iwe n'abandi bari iwabo. Ejo inkwakuzi yazambwira bamwe nkibuka ko ntakibibuka basa n'abazimye. Icyo ni ikintu imana yakoze kandi izabacecekesha izabazimya kabazasubiranamo bonyine bamarana. Muzi ko akagara kari kamaze kwiyubaka ejo bundi kagira gutya gacikamo kavamo irindi shaka ritagira umumaro ngo ni BGL, naryo riregamye riri aho ntawuzi, naryo ko riragenda rizima buke buke rizaruha rihote. Aho wasubira inyuma kandi muri kubona ibi biri kugenda biba bari kugenda basubiranamo. Patriote niwe muntu wageza wiyegereza nyir'ingoma akavuga ngo mbere yuko mvuga ngo ngaho banza uhumeke papa. None kera karamwita imbwa y'umukara. Bihetse iki? Ni bya bipfu by'ibibwirizwa imana ibakorogesha kuriya minsi mike murabona bose basubiranyemo. Kuko impamvu ni iyihe, reka mbite nja kuri isije mwashizeho. Nakurikiranye ijambo musenyeri yavuze, musenyeri w'i Kinshasa yavuze ngo iyi ntabwo ari independence kandi mubyumve cyane. Ati ahubwo ni ibibazo Kongo yagize muri no myaka 60 ariko nta independence yagize. Ababirebye uriya mugabo ni nkaho yatanze ubuzima bwe kuvuga ngo avuge kuriya kuri n'ahantu ari. Ni nkaho yifatikanyije n'abantu bari mu minembwe kuvuga ngo ni gutuma. Ariko nje hamwe nashima ko iyi independence yabaye hahanutse indege zingahe wenda twebwe twopfa kuririra aho ngaho, kubera ko Q0 nijoro yarambwiye ngo ararose ngo abona ngo Kongora mukurikije drone ngo 3 ngo arazitsinda. Naho nizi ndege nyine wazuhirika wa. Rero nta independence yigeze iba muri Kongo. Hani cyakoze kiraza ariko nta yabaye. Kiraza mu nyumva uko mvuze irimo iraza ariko nta yabaye. Ibindi byabaye byari bisa na independence, byajaga gusa na independence ariko nta yabaye. Kuko iyiza kuba ibihugu byabayemo independence biragaragara. None se ubu Kongo ahantu abantu bakiribwa bo ngo independence, ahantu abantu bakicicwa bazira isura yabo, iyo ni independence. Ahantu abantu perezida muzima afata indege akaja kurasa umuturage wo mu minembwe udafite igifaru gihanura indege, ugihinga ibingibi bisanzwe utanahinga kijambere, ariko ukamwoherezayo drone. Iyo ni independence. Babuze n'ibyo baserebura, sinzi n'ibyo bazaserebura, ariko nyine bazabangwa babuze umutima babyina n'ahatari hakwiriye kubyina. Nta independence iraba muri Kongo, ahubwo twagushije ishano. Bazagera umunsi bita kari wa independence dupfukame turire tuvuge te su iyi Kongo niki ninde wayivumye. Ariko kuko nari mvuze hari abayihagurukiye. Nitutayibona abana bacu bazayibona.
munyumva ako kantu mvuze kandi uko nyine ndarangije. Twebwe ubwacu twe turiho gutya tuboneka, nitutayibona abana bacu bazayibona, kandi niboneka ntizitwa independence, naho ibi bindi si independence, ni ibishushanyo, ni uguhohotera, ni ukubura ibyo bavuga. Ntimukaza munayivuga kico c'umupira cyo ndanashoje aricyo sorezaho. Ni ukuri niba hari umunyamurenge uje guserebura iby'umupira yigaye. Gisegeti yaruriye aravuga ngo agiye gufata Minembwe. Ni bande bari mu Minembwe? Ntabwo ari bene wacu yeme, si abavandimwe bacu, si ababyeyi bacu. Kuvuga ngo kuravuga ngo kuraserebura umupira wavugiwe mu ibyo bintu, ngiye kubaha Goma na Bukavu. Ni bande bari Goma ni Bukavu? Numara uje aho ngaho nyine, ese ukundi tubura umutima tuzabure n'ubwenge yeme? Basi tuze tureka umutima ugende nyine uwohereza iyo washize, ariko ugarura ubwenge uvuge ati ibi bintu ngiye gukora ahari sinabantanye. Rero jewe n'ubu ngubu nimbona ikipe yitsinda nzayifana kuzogeza ivuyemo, ariko iriya nta nubwo ari na Leopard, ni utunyugunyugu. Abantu baje bambaye utuhuzu, impu z'intuze hajya turiya dusimba ruguru twatwitaga uduke n'udusheri. abantu baje bambaye impu z'udusheri yeme. Ariko se si ibisimba nyine ntibaye baturira abantu ntibabamaze. Rero umuntu wayifana yigaye. Ndashoje ariko nta independence, mureke no tureke jewe ku giti cyanje sinigeze nanamenya ko yabaye. Gusa nje independence nijihije nuko indege zahanutse, nuko ari amafuku yagiye gucukura igihugu cyacu, ahaguma gushirira mu myobo barimo. Ayo mafuku mvuga ni CNDD, FDD, ndanduze n'ibi bindi bisimba bindi ibyo kwa Gisegeti ngo ninuze ngo ni amahibu. Ese ubundi hibu ni iki? Hibu isobanura iki ngaba? Igihunyira. Ngaho ariko murumva n'ayo mazina Leopard, hibu, amafuku yo muri CNDD, bafite na serpent noir. ngaho. Ariko nyine bahuye n'intare, bagira ngo n'abana n'ibibwana by'ikona n'imbari bahuye n'intare n'amadubu. Kandi izo nyamaswa zibiri muzorebe mu ishyamba ntizigira izindi ziza zizivugiramo. Hari umuntu watubwiye ngo intare ahantu iryamye ngo izaba isinzira nk'idafite ikindi kintu coyikoma. Bazoza baza banyomboke baza, ariko nizikanguka camutema kundi. Sawa, murakoze, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Uzobanga nzomwanga, uzobavuma nzomuvumira ku gahera. Utaragenda nigeze kuvuga amano ya agatoki wari mungaye. Jewe Kivuge kuragera. oya igihe nacuritse agatoki, Umupira maraga. igihe nacuritse agatoki nuko bazavuga kuri izo nyamaswa nyine, izo za Leopard, udusheri. Wewe kurumva udusheri mu mfura z'Umurenge twagaza tuvugwa. arakoze rero kivogerwa. Udusheri, agasheri nyine ni nabi, bundi nico gasobanuye, ni nabi kandi ngo kari kazi kurya amakara. Agasheri nako ugapfa kwitonda gusa ukagenda ukagaheza amakara, nuko akamakara kuguta kakaguguna nawe ugataha ugashikiyusha. Urakoze rero Q0 n'amadubu ndetse na host tuzarukarisha kumpa uyu mwanya, ariko reka Simba abanza avuge noneho jewe nze gukurikiraho. Ndabona amanitse ngaho Simba. Urakoze cyane Boston. Hariho abagabo
bari bafite ijambo mbere yanjye ariko mfite umwanya mutoya nyine, niyo mpamvu nshatse kugira ngo nshireho nyine igitekerezo cyanjye ngende ari uko nyine navuze, ntago njya kure cyane na topiki. Topiki iravuga ngo mu minembwe umunsi wo kwikukira ese bawizihije? Ntago bawizihije kubera yuko uyu munsi itariki ya none bivugwa ko ari Independence Day ya Congo, ariko ushobora kwibaza tese koko iyo independence bavuga irahari? Hano ndabizi neza ko abantu benshi bari hano bashobora gusubiza oya, kubera kuko independence, ubwigenge, mbese wenda mbivuge mu rurimi rwacu, nta bwigenge buri muri Congo. Nubwo duhaguruka tukavugira abatutsi bene wacu nyine bari gukorerwa jenoside aka kanya, bunamiweho inkota yo kurimbura ubwoko bumwe. Icyo ni ikintu kabisa kigaragaza kuko nta independence, nta kwishira ukwizana kuba muri Congo ntako dufite kugeza aka kanya. Ni nayo mpamvu aka kanya abantu bigomwa ibintu byinshi kugira ngo ibi biganiro binabeho, uretse kuko n'ubundi hariho abagabo bahagurukiye kugira ngo babiharanire pe. Ntabwo nk'uko sinzi niba ari Kivogerwa wari wabivuze cyangwa aje, nibwo tugiye kubwira ngo wenda ngo tubone ubwo bwigenge, ariko aka kanya ntabwo dufite, ntabwo rwose. Icyo ngicyo cyo reka ngisimbuke mfate kuri aka kantu kandi ko kuvuga ngo mbese ngo gufana ekipe nationale cyangwa iyo bita ngo ni Leopard, ngo ntaho bihuriye na politiki. Nanabivuzeho na mbere, ahubwo aho bidahuriye ni hehe? Njyewe nshobora kuvuga ngo nahaguruka nkavuga ngo ngiye gufana ekipe, n'uwo mupira sinshobora kureba, ndi umufana w'umupira, nkunda umupira w'amaguru, narawukinye n'ubu ndawukina, ariko ntabwo nshobora kuba nafata umwanya wo kuvuga ngo ngiye gufana Leopard. Ese ndafana Leopard mu ruhe rwego? Ni ekipe nationale ya Congo. Njyewe aka kanya nta nubwo nkicemera ko regime ya Kinshasa ari leta yanjye, no. Ni nabyo nakomeje no kuvuga njyewe uko mbyumva mu by'ukuri, kandi ari nacyo kintu gishobora kuba cyaduhereza amahoro. Ni ukuvuga ngo ni ukugira igihugu cyacu twigengaho nka Kivu. Umunsi Kivu yaba ifite ekipe, nubwo itaba yageze muri Coupe du Monde, nkayifana naho yaba iri gukinira wenda n'ikinana n'akarere. Mu Rwanda habagaho nyine urumva hakabaho mbese amashampiyona y'akarere n'iki, barabizi abantu benshi. Ni ukuvuga ngo nubwo itagera mu gikombe cy'isi, nayifana kuko aka kanya. Ese ubundi uretse kwihakirizwa, numvise hariho n'abantu nyine bari kuvuga ngo yanga ibintu ngo by'akabumbu, ngo nta hantu ngo bihuriye na politike, ariko sinzi uko abantu bafata politike no guhera mu rugo iwanjye ni politike. Uko nshobora kuba nayobora umuryango wanjye, nkayobora tukumvikana n'umugore wanjye, nari nkoresheje ijambo wenda ritari ryo, tukagira ibyo twaganiraho, cyangwa se wenda uko tugomba kuba twajera famiye, iyo nayo ni politike. Rero abantu bumva yuko politike ari ukuvuga ngo wenda
sinzi aba banyakagara hari ibintu bajya bavanga nkavuga ati aba bantu ubundi imitwe yabo ibamariye iki niyo kwiyogoshesha gusa ni ariko ni nako nyine bimeze ukumva ico umuntu yita politike ntago ariyo politike na politike avuga ntayazi mu by'ukuri nubwo nanjye ntari umupolitisi ariko dushobora kuba twasesengura ibintu tukumva uko ibintu bimeze ariko uretse wenda no kuvuga ngo politiki uretse kuba umuntu wenda yaba afite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se autisme ni gute aka kanya nshobora kuba nahaguruka ngo ngiye guserebura ngo independence ya Congo abavandimwe ababyeyi bari kwicwa umunsi ku wundi amadrone yari yahagurukiye kugira ngo arimbure n'abasirikare yego turakumva yumvira ni umubandi kabisa sinzi niba mukinyumva nanjye urakumva urumva nubwo uwo mugambi nyine waburijwemo ariko aka kanya umuntu agahaguruka akavuga ngo ni independence yande uretse kuba wenda twebwe tuvuga wenda tukavuga ku ruhande rw'abatutsi mu by'ukuri hariho n'andi moko menshi ari mu karengane muri Congo iyo independence mu by'ukuri ntago Congo irabona independence ntayo rwose ibi ni ibintu gusa by'ifoto nk'uko ushobora kuba wamanikira umuntu hari ifoto ukamubwira ngo ni cyangwa se wenda akareba kuri karandiriye akavuga ngo uyu munsi ni iminsi 30 cyangwa se gutyo nk'uko ni icyo kintu gihari ariko nta independence igihugu cya Congo kirabona nubwo wenda nashatse nyine kugira ngo mbivanga ariko n'ubundi ntago bitandukanye cyane rero kuvuga ngo wenda aba bantu bagenza amatambi bavuga ibintu njye sinzigera mvuga n'umunsi n'umwe ngo bazagaruke ngo bazagere gute nta rungu ryawo dufite na rimwe nta nubwo njyewe nzigera ngira n'irungu ry'akagara cyangwa se ibigarasha izina ryose bose ni bamwe mu by'ukuri icyo nicyo kintu nashakaga kugira ngo nongereho turakomeza tuganire n'abandi bakomeze baganire murakoze murakoze cyane reka uzarukarisha azamuke kuko yari yabanje kugira ibibazo bya network ariko ubu nyine ndibaza ko zakemutse ubu yagarutse ku murongo neza nagira ngo mbabwire ko mu minsi yashize cyangwa weekend ishize twari dufite episode ya mbere yo gukubita akagara tugakubitira mu ruhorihori ubu noneho n'iposho mugende mwitegure n'iposho hari indi noneho yo kugashingura cyangwa kugahamba iyo tuzokora ya nyuma aho uwiyita umuvugizi wa leta akaba protocol wa perezida akaba umugaba w'ingabo akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibintu byiwe byose ubu twatangiye kugenda tubimenya kuko n'igihe yari asanzwe atuye muri Ethiopia yakoranaga na sebuja wahoze ari osi wiwe Ekembe yahoze ari umu escort wa Ekembe ubu amakuru yose dutangiye kugenda tuyatohoza buke buke n'iposho mugende mwitegure amakuru y'imvaho y'inoka kubera impamvu tubivuze ubu nyine nuko yakomeje kugenda yigaragaza mu tuntu dusa n'ihene yikubise mu gitunga cuzuye ifu cyangwa mu gishambagara kirimo ifu yagiye kona aho ngubu rero amakuru agiye muzayumva n'iposho reka mbe mbadonyeyeho mbakumbuze kuzaza gutarama n'iposho mwese uzarukarisha ijambo ni ryawe wenda menya mwari mugeze nari nabanje kugenda imaono oya niho tugitangira rwose banza ufungure mikoro yawe uramutse abantu bumva ijwi ryawe hanyuma abantu uko bagiye bazamuka tugenda tubahereza umwanya oya Boston yabaramukije
kwari kugira ngo mbese nimutanga amagambo uko byari biteganijwe, nawe nje ndabumva gusa nta kibazo, kandi ibyo navuze nabivuze kare igihe mwari ko munumva, rero nta ngorane zihari, nimutange amagambo. Ubundi nje iyo nabaye ko host cyangwa se nani host simba ngivuze, sinzi ko bizagenda, mba numva ntacyo cyo kuvuga, sinzi impamvu. kujya uba wicaye kuri rutare, abantu bicaye kuri rutare kujya baba bafite utaratibu nyinshi tibazaguma kwishaganya ni nk'abageni. Reka twumve advisor. Bagize gute nuko Advisor niwe waje kare arongera aramanuka, reka tumuhereze umwanya kugira ngo bataza kumuhenderanya. Iminota 100 ni yawe. Ndayikugabiye. ariko wowe nyine usigaye uvuga neza cyuzi umuntu uzotuma umuntu yivamo. Nukuri kandi uzumenya ko kera nje nawe twakaza dukoze ifaranga z'umuhana n'ubundi uzongere. Ikibazo hanga umuntu ntaza amenya abandi, nicyo kibazo. Wosanga wowe wunzi Goko mana yaje ini boxing ubwira amakuru. aho oya urakoze cyane, reka tureke kwiharira ijambo twenyine, ariko urakoze cyane ni ukuri. Ku makuru y'ubushize, ariya makuru ndababwiza ukuri yafunguye ibintu byinshi, none kandi utubwiye ayandi. Icyakora ikinyoma cyose kigira igihe gihekera, nta kinyoma kiza gihoraho iteka ryose. Ukuri niko konyine kutaza guhinduka, kuko ntikugajuka, kuguma ari ukuri. Bakurenganya igihe cyose, akarenganyo kavuyeho ukuri kuza kugaragara ari ukuri. Naho ikinyoma kirafedinga, wobeshe uyu munsi ukiha ingingo, ariko ejo n'ejo bundi bya bindi byose wabeshe bikagaragara. Rero reka twitege kuwa gatandatu, kandi kabisa tuzitaba turi benshi. Akandi kantu navuga, reka maze mbasuhuze, ndabaramukije mwese. Abari aha ngaha ndarinze kuja muri detaye nyinshi. Aha ni mu gitaramo cyacu, umuntu wese aba yiyumva. Dukomeze tuganire rero. Independence, usibye no mu Minembwe no muri Congo ntabwo twigeze tugira independence n'umunsi warimwe, kuko umunsi independence bayitangaza, uburyo yari yateguwe nico Lumumba yazize. Sinzi nimba hari abantu baza amateka Lumumba cyane, ndabizi ko bahari, turi benshi aha ngaha, kandi mwarize benshi histoire yo muri Congo. Umunsi ababirigi bateguye independence, uburyo yari iteguye yo muri Congo, bari barayiteguye ku buryo hari ibintu, ari inzego nyinshi bari barasizemwe ababirigi, kugira gusanga, kubera ko babashizeho igitutu, kandi mwibuke ko byare muri Afrika yose, none bagira ngo bakore independence ya Nyirarureshwa, base nk'abayibahaye, ariko atari byo. Mu bantu bari bateguwe kuvuga disikuru umunsi wa independence, Lumumba ntabwo yari ateguye. Lumumba rero yarahagurutse arababwira wenyine, yinjiye, ndetse yinjiye mu banyuma, yinjirana disikuru aba ari uyivuga, kandi atari we wari ufite uwo mwanya. Aravuga ngo independence ya Congo ngo ntabwo ari kado, ntabwo ari gift Ububirigi bugomba guheza